ndibuka ko naguze agatoto k'amashupa 5 litre y'akanyanga ya tugaterekaho turamwa noneho inza gutaha mu gicuku inza gusitara ngiye kugera ku biraro sitaye ndagwa ariko sinabimenya ko naguye ngira ngo naryamye imvura iransanga inyagirira hasi nasinziriye nta makuru nzi naje kwicura amasaha agiye ya mu gitondo nabwo nza kwicura ari uko ya naraharaye imvura iranyagira imivi nca hejuru nta makuru namenye naje kumenya ubwenge ari uko imfizi yacu yivugiye hejuru yanje noneho nikange mbona kureba amahuzu nari nambaye yose yarobye nza kwiyitegereza njenyine mbona bya bintu imivu yatwaraga by'inyanda ubucafu biri ku mahuzu ndasa nk'uwabigomeye numvaga ndi muri danger y'urupfu ibyo kuri iyo niturimo yes muraho abari kure n'abari hafi abadukurikiye mu mpande zine z'isi turabasuhuje muri Imana abane namwe hano dufite abatumigwa batandukanye kubabona byari bisa n'ibigoye ariko reka batwibwire mbere ko twinjira mu kiganiro akadutangire n'uri buryo aze kutwibwira akurikizeho n'abandi murakoze cyane nitwa Mukirano Siporo aha niyo mazina yanjye yes murakoze cyane amazina yanjye ni Mutoniwase Elizabeth sawa murakoze nitwa Mandela Minyati Patrick murakoze cyane okay ndakeka abadukurikiye baraza kubamenya sibyo ko mwivuze ako gasi ko abantu badabivuga umuco wacu umuntu azayivuga abe no gutokwivuga yikomoka ariko avuga ati ntuye aha ndi umupapa cyangwa se ndi umumama mwebwe iyo status yanyu niyo ngiyo nuko ikoze ya twari kuzivuga navyo yes twagize ngo namazina washatse ko tuvuga ndi umupapa tuye mu karere ka Kasarani mfite abana 3 wow yes nitwa Papa Dailan yes Papa Dailan nanje ndi umumama mfite abana 2 ndi mama Bill Graham okay urakoze ndi umugabo wubatse mfite abana 5 mfite abana 5 niyo musaza muri aba bose hanyuma tuye mu karere ka Kasarani murakoze cyane turishimye cyane ku bwanyu kugira ngo tuze kuganira ariko reka mbwira abadukurikiye yuko kino kiganiro kiribuze guca ku ma TV 3 yaba bagabo uko mubabona bose kuriyaga nawe yaba abantu batumirwa bacu bari imbere yacu muraza gukurikirana kimwe kuri Mukiranutsi and Yvonne Family TV na Mandela and Nyabizunga Family TV ndetse na Elizabeth Official abantu baze kubakandiraho sibyo se baduhe na like kubakandiraho bazabyita ngo ni subscribe cyangwa se sabone mu Gifaransa yego mu Gifaransa ni sabone mu Cyongereza ni subscribe bakandi na share mu Kinyarwanda mu Kinyarwanda sinzi ko zavuga karaka iranzoge bayita gute mu Kinyarwanda nk'inyundo aze kanda ku nyundo okay turabigereje kandi turabishimiye kubera ko nje ubwanje muri inshuti zanje ndagira ngo tuze kuganira hejuru gatoya teme mfite wenda dushobora gukuta hirya no hino ariko turavuga hejuru yo gukizwa ariko tutaragera aho ngaho ndagira ngo murambu buhamya gatoya nubwo hari ubwo twagiye twumva bugiye butandukana ku ma TV yanyu ariko ndagira ngo mu mpeze synthèse y'ukuntu bukeya gusukuntu ahantu mwafatiwe kugira ngo mukizwe ko ndatekereza ko bamwe nari imbazi imbere yo kumukizwa
nanize uko mumeze turaziranye cyane reka dutangire kuri mukiranutsi aze kutubwira bukeya senteze y'agakiza kiwe. urakoze. Ubuhamya bwanje ni burebure kandi twagiye tubuvuga ku macana atandukanye, Yego. ariko ikiriho kinezeza ni uko ndiko mvuga ubuhamya abo twari tubana bahari, Yego. cyane cyane nkawe munyamakuru uri umuhamya y'ibyo nza mvuga, kuko twarabanye imyaka myinshi mu gihugu cyacu cya Kongo aho bita Ibuvira. Yes. Ubuhamya bwanje ni bwa bundi urabuzi, gusa nukomeza kubusangiza abandi. Twari abapagani bazwi, apana babandi bagukeka, kuko twakomeje kubivuga. Twanywaga inzoga zitandukanye uburyo bwose, amataba atandukanye, bimogi n'ibindi. Ari igitabi kimwe iki nari ntarakivuga mu buhamya, kinini sinzi baza bakita ngo Marlboro. Urakibona kinini? Ako keza gisa nkiza kiri mu mwogwa n'abakiri. Nico. Icyo nakimwoye igihe gitoya. Naco narakimwoye. Uriya ntigihenda. Kirahenda ariko twakaza tukibona. Bwagaza buboneka. Hanyuma rero tuba muri ubwo buzima bw'inzoga n'ayo matabi n'ibibazo bwenge, tubikorana n'abandi bagabo b'abakongomani twabanaga. Icyo gihe twabaga ku ishuri twese, twari tutarubaka ariko bamwe barubatse muri bo, ariko Imana iza kudufasha mu by'ukuri tuza kubivamo. Ubu rero ndibuka n'umunsi nagwamagaye ko nakijijwe, nanashatse mfite umwana warabyanze ko nakijijwe. Ndavyibuka ko nahakanye kabisa. Ariko reka nongere mbabwire ko twakijijwe, twamenye Yesu Kristo. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Heza Mandela nawe muzi ari umupagani kabisa. Mandela nawe muzi atarakizwa neza, ariko nyuma twaje kubona nanga muri Kenya yarakijijwe. Ndagira nawe duheze senteze bukeya by'ukuntu mwakira agakiza. Twarakijijwe, twabanje kuja mu byanko uko babivuze, kandi by'ukuri twabaye bapagani. Twaciye mu buzima bwinshi bw'ubupagani, inzoga twarazinyoye, amatabi, urumogi, ahantu henshi hatandukanye. Abo twasangiye baracahari, kandi ntabwo twigeze tumwera mu rwihisho byenda ngo tube twagira isoni zo kubivuga hagaragara, kuko twamwereye hagaragara. Abo twasangiye bose twamweraga ku misozi mu tubari kandi twiza cyane, turi ahantu hagaragara. Gusa wa umunyamakuru, iyo tubivuga gutya abantu benshi bari mu gutekereza ko ari ubucuruzi. Dutanga buno buhamya kugira ngo bugire uwo bwakiza, kuko cyane cyane abo twasangiye benshi baracahari, kandi abenshi turacaganira baracamwa benshi pe. Ari ibiyobyabwenge, urumogi baracarumwa, inzoga baracazimwa. Rero iyo duhagaze, kandi abenshi tukituranye, murabizi ko abantu bagiye baba ahantu hatandukanye, isi yagiye itandukanya abantu. Iyo dutanga rero buno buhamya ni ukugira ngo bugere naho tutaragera, aho abo twasangiye bari, kugira ngo barebe ko ari cyo bafasha. Inzoga twarazimwoye, itabi twararimwoye, urumogi twararumwoye, twagiye mu bintu byinshi, twageze mu bafumu, kandi ibyo byose twabitewe n'irari ry'ubupagani. Cyane narahageze, apana ituru imwe zibiri narahageze. Ibi bibaza bavuga by'uburozi by'ibiki, twarahageze twicaranye nabo ku meza, ba nyiri uburozi babikora ku mugaragaro, apana babikora mu bwisho. Apana ibingibi mu kuvuga no duheko. Apana duheko. Ibo barabihamagara bikaza ukabibona imbere y'amaso yawe, bagakora ibintu ubibona, ama esprit yabo kayabona, kandi bakora ibintu biri reyere by'ukuri bigaragarira amaso y'abanyamubiri. Hanyuma twaje gukizwa, twaje kugira Imana iraduhamagara, turabavuga ubutumwa, kandi twizera ico twamenye, turabwishikamije, tugifashe n'amaboko yombi, tidufite kuzakirekura. Akoze cyane. Yego. Uribuka hari umunsi umwe wibuka wenda wigeze kuja muri ibyo bintu wumva ko no gupfa wapfa?
zakugeza no mu rupfu, wenda tuvuge nimba ari inzoga ushobora kuzinywa ukagera ahantu ukumva noneho neza urapfuye, wibye umutima ko uganira n'umutima uravuga ati noneho ndapfuye ahangaha sinkikuye. kenshi ndibuka igihe kimwe hari mu kwezi gutya buja kurangira mu kwa cenda, nari ahantu hitwa Iseberi, narabutanze mu buhamya abantu bazakunda kudukurikirana. Nigeze kuja kwakira umuvandimwe wari ubohowe, araza nja kumugurira inzoga, tunywa inzoga nyinshi cyane iyo bitaga na kanyanga. Uwo munsi ndibuka ko naguze agatoto k'amashupa 7 5 litre ya kanyanga ya tugaterekaho turamwa. Noneho inza gutaha mu gicuku, inza gusitara ngiye kugera ku biraro, sitaye ndagwa ariko sinabimenya ko naguye, ngira ngo naryamye, imvura iransanga inyagirira hasi, nasinziriye nta makuru nzi. Naje kwicura amasaha ya mu gitondo, nabwo nza kwicura ari uko ya naraharaye, imvura iranyagira, imivi nca hejuru. Nta makuru namenye. Naje kumenya ubwenge ari uko imfizi yacu yivugiye hejuru yanje. Noneho ndikanga nikange, mbona kureba amahuzu nari nambaye yose yarobye, nza kwiyitegereza njenyine, mbona bya bintu imivu yatwaraga by'inyanda ubucafu biri ku mahuzu, ndasa nk'uwabigomeye. Numvaga ndi muri danger y'urupfu. Ibyo kuri iyo niturimo. Naho kubasinziho ni kenshi amacupa, gukubitana amacupa mu kabari, ingaruka nyinshi ziba mu mutwe cyane. Sinabivuga rimwe mbirangiza kuko namwe imyaka 10. Reka bampere mukiranutse mikoro. Naho Isabella tumutegera nanje ubuhanyanje nawe. Ni hagera aho tumubaza nawe turaza kumu mukirandagira nkubaze gatoya. Yego. Muri ibyo bihe byose waciyemo, hari umunsi umwe wigeze ukora ikintu uravuga ati none ikintu nkoze nanjye sinigeze ngitekereza mu buzima, cyangwa kuko ndibuka ko igihe wabaga hariya ntabwo urebye n'ukuntu wari umeze, ntabwo abanyamurenge mwajanaga cyane, wajanaga n'abari bene wacu b'abanyamoko b'Uvira n'abandi, ngiye ko ndabyibuka neza. Hari ikintu wigeze ukora ukavuga ati noneho aha sindikira umunyamurenge? Urakoze cyane, ibibazo cyiza. Ahubwo sinari nzi ko ndi umunyamurenge kubera ibikorwa twakoraga. N'ikinyamurenge ntacu twari tuzi. Abantu bari batuzi cyane cyane, wowe urabizi. N'ikinyamurenge uzi ko tubimenye ejo bundi twubatse cyangwa se tuvuye mu kigo. Muri make ibintu bijanye n'imico yacu, ibintu bijanye ngo ibinyamurenge ntabyo twari tuzi, kuko inshuti twagiraga twabanaga iyo zose bari abavandimwe bacu b'abakongomani bandi, nabo twari tuzi, nabo twabanagabo, nabo twararanagabo, nabo n'amashuri n'ururimi cyari Igiswahili gusa kiriya cy'iwacu. Muri make nta munsi n'umwe nigeze nkora ikintu ngo numve ngo ndicujije. Usibye umunsi umwe naranabivuze mu buhamya bushize, naravuze ko umunsi umwe nageze wacu ruguru ko muri konje grande vacances mu kwezi kwa 7 mburana na nyirukutano yari kubere iwanyu kuri Nyagisozi. Naje nari mfite y'inshuti bene bya bindi gusa, natwe taburara nakoze bwo mu makanisa kuko nta kanisa twari tuzi. Imyaka yose nabaye Buvira, imyaka hafi 16 17 ta kanisa ry'abanyamurenge nakandagiramo. No kuvuga ngo uburara bwacu twubaga ikanisa kuko twararitinyaga. Uwo munsi rero ngeze ruguru mpurana na nyarukutano, wari umukutano mpuza matorero. Mpamagara abandi nabo nari nsanziriye gusa, bene ibi gusa by'ababandi ngende mbamweshe cyangwa se tusangira itabi atari kuja gutarama. Ndagenda ngo ninjere mu muhana, abaga dufite n'umupira hariho n'umupira kuko niwe je nari niteguye nzakine buca ku cyumweru. Ndahagera
ngo mpagere mpururana n'indirimbo bariko baririmba bagaza bateranira hanze hari iwacu. Indirimbo nkunda kuyivuga kandi zanayiririmba cyane mu materaniro ivuga ngo ni lazima nimutumikie Mungu mwokozi wa Bwana wangu, nisipofanya kazi siku moja nitadaiwa. Niyo ndirimbo yankijije, niyo ndirimbo yankijije nubwo ntakijijwe uwo munsi, ariko itabi nari mfite umutima warambiye ngo tumwe ari no tabi. Baza ugenda uriti ico gihe wari wicaye hajya hanze hano haruguru hafi n'amakaratusi kuntusi. Banza utiryo tabi uyu munsi turimwa, ubanza wumve ko uwo muririmbyi ariko avuga. Bo nyuma yaho nongeye nakomeje ubuzima bwa gipagani, ariko iyo ndirimbo yakomeje kunzamo inzamo kugeza nkijijwe. Nuko murakoze. yewe niko ubuhamya bwanyu njyewe nkuko umuvandimwe yabivuze, habe na Mandela igihe namuvuze igihe namubonye hanga navuze ati se uyu si wa muhungu w'ikirara nzi mu Bibogobogo. Ariko nza gusanga yarahindutse. Ni ukuvuga ngo rero umukiranutsi we niwo muntu ushobora kumbwira ko yakijijwe ngatamuzumva vuba bitewe n'uko twagira gute twabana. Okay, pera ese Elizabeth, aba bantu muri kumwe wari uzi ubwo buhamya bwabo, wari uzi amakuru yabo ko ari uko bari bameze, wabamenye uzi ko bigeze kuba abantu bameze gutyo cyangwa gusa ntabyo wari uzi? Nabibonye umunsi bafungura YouTube channel yabo kubera ko ari inshuti zanjye ndetse bakaba n'inshuti z'umugabo wanjye. Umunsi bafungura channel narabakurikiye nyine ndabyumva, ariko burya nsanga nta Imana itakura umuntu. Burya ndajya bavuga ngo itangiriro nta kibazo, gutangira nabi nta kibazo, ariko ugasoza neza. Buriya batangiriye mu bibi muri ibyo byaha byose bakoze, ariko iherezo ryabo none aha ni ryiza. So urumva ibyo byaha byose babayemo batubwiye, ariko ubu ngubu murabona ko ari abagabo basa neza, murasa neza rwose kabisa. So rero nubwo buryo nabamenyemo. Ni ukuvuga ngo bamenye uwo munsi bavuga gutyo, umenya ko kumbe abagabo nakajya mbabona nyine. Urumva igihe bakijwe ntabwo ari cyo gihe batangiye ubuhamya, batanze ubuhamya bafunguye channel zabo mpita mbimenya. Wasanzwe kwazi ko ari abakirisitu? Ego komana cyane. Okay, niko mukira ndagira ngo umbwire ntaho wigeze ugera ngo wumve ko noneho ngaca kibazo nabaje Mandela, wumve ko inzoga zikwishe cyangwa se noneho uburarukoze noneho ubu ngubu utazi ukuntu uri bwikuremo? Ubuzima bwanje muri make bwabaga burimo danje gusa. Kubera sinovuga ngo ni rimwe cyangwa ni kabiri mba mbeshe. Gusa nza nibuka umunsi umwe nasohotse hanze ngiye gusangira n'abasoda b'abapeme, abo bazabita ngo police militaire muri Congo. Tugera ahantu turamwa nayirutse ubwenge aho. Naje kandi kwireta uruva mu nzu gusa ari mu gitondo, baza kumbwira ko aribo baje bamfashe bandengeje no mu nzu ngo buce. Ndongera kandi inja kumwa, nje kumwa kuko ari kuntu twamwaga nkizi nzoga cyane izo mabyeri maprimusi tiyaragifata bikaba ngombwa yuko ushiraho n'izi zindi za ordinaire akanyanga, ugashiraho n'ikimogi cyangwa izi zindi za Simba, rutundi ngo ni za Obama, za Kauzi. Ni ukuvuga ngo kamwe ziriya ziyubashe ugashira n'izo zindi ziri hejuru kugira ngo ufatwe. Ndibuka umunsi umwe nari mvuye kumwa inja kureba entraînement, umunsi nari napiza Kabumbu ngo nje kureba entraînement tubayita Estagri, kurahazi wewe. Naho nayirukiye ubwenge, naje kwiretruva kandi bukeye mu nzu baza kumbwira ngo bandengeje
mu bandengeje harimo evangeliste Byicaza Alexis ubu nyine ni umukozi w'Imana ari muri Canada. yego. Twari tubanye Buvira. Yes. Akambwira ngo yandengeje hamwe n'indi nshuti yanje y'umunyamoko ngo ariko iyo ngo naza ngenda mutuka Ugutuka umunyamoko. ngo naza ngenda mutuka niwe wambwiyaga amakuru bukeye. Uwo mugabo ari byankoreye cyane ndamukunda nzamuvuga no mu buhamya. Imana imweze umugisha. Alex ahari turakuramukije. Yego. Alex naje ni inshuti yanje. Sibize nyine ko abantu bari mu kubwira hari ahijya bakabura. Ndabizi. Ni akazi Ni ariko akazi. wumve ko twaramukije cagiye twabanaga ku ishuri warengeje uyu mugabo wagize neza. Mwana gweze umugisha kabisa. Okay. Cyane. Mandela ndakubaza akantu kamwe. Umunsi wakijwe guke. Umunsi wakiraga kiza. Ni ikintu cabaye mu buzima bwawe, ni iyihe mpinduka wumvishije ibaye? Bo impinduka ntiyari kubura kuba kubera ko umunsi nakiraga kiza bitandukanye n'umunsi ndeka inzoga n'itabi. Yego. Kuko nabanje kureka inzoga n'itabi ariko umunsi nakiraga kiza numvishe ko ubuzima bwanje buhinduka. Uwo niwo munsi nabajije. Kuko numvishe ko ubuzima bwanje bwakira ikindi kintu gisha kitari gisanzwe mu buzima bwanje. Kuko nahoranaga ubuzima bwihebye nta byiringiro byo kubona n'ingifite. Kuko nta muntu n'umwe wangiraga icizere. Ariko umunsi nakiriyaga kiza muri jewe umutima wanje wenyine wanemeje ko ngomba kugira icizere nifite icizere cyo kubaho. Natangiye ubuzima bwo kugira icizere n'abandi ariko nabanje kwigira icizere nje nyine cyo kubaho. Ico cizere uvuga mbese muvyeyi wewe yabonaga nuko ataguze amafaranga yashitse cyangwa ni icizere cyuko ushaka guhura n'umuntu kanamwica? Bo ibyo umubyeyi y'umuntu iteka ryose azahora atekereza umwana we, azahora agira umwana w'icizere. Biragoye nkuko amakosa ntahuye n'amaraso, amaraso araruta amakosa. Yego. Iso ntiyakurira icizere cyo kugira ico yaguha. Ariko ashobora kuvuga ati umwana, ashobora kuvuga ati umwana sinomutuma hanga cyavuze si umwana sinumuze amafaranga ashikirize se wawe. Ibyo biba mu mutima w'umubyeyi. Ibishaza bigumana mu mutima. Ico abona togoeza kugira ngo ugishitse aza kigumana iwe wenyine. Kugira ngo ntakikubwire. Umubyeyi arashobora kukubwira ijambo ribi rigatuma nakajya gatoya wari ufite kakuvaho. Niyo mpamvu umubyeyi nubwo atagufitiye icizere ahora kubikira ibanga ryiwe. Akoze. Pera Elizabeth. Cyavuze se. Wafashijwe cyangwa byaguteye ishavu? Tumva narira ariko nakwibuka ko ari hano hari kamera. Amarira agasubirayo. Okay, ndagira ngo kubaza akantu gatoya. Ni iyo wanezerewe mu kanisa. Uza wumva ari ikintu gihindutse mu buzima bwawe. Uza wumva ari gutubaye cyangwa se ni iki kizakwira ko wanezerewe mu kanisa? Nzandira bucece. Nzandira nkibuka imirimo Imana inkorera. Byari igihe ngiye cyane nkunda kunezerwa mu gisirimba. Mu ijambo biramba mbona basa nk'abo ari kutwigisha. Ariko mu gisirimba mita ntekereza imirimo Imana inkorera. Kuntu Imana y'indinda kandindira umuryango. Kanera nk'ishavu. Nkumva narira. Nkumva ndanezerewe bitewe n'ukuntu Imana inkunda. Okay. Gutyo gusa. Nkumva narira nyine. Okay. Mukira. Umunsi wa mbere gucya wafashwe gucya. Wumva ko agakiza gatibutse mu mutima wawe. Ni ikihe kimenyetso cyagaragaye? Okay, kimenyetso cyagaragaye umunsi wa mbere nkizwa. Umuvandimwe yabivuze. Twagiriwe icizere n'umuryango. Ngo jewe umunsi nakijijwe nibwo namenye ko imiryango ihaba. Sinarinze umuryango kuhaba kuko tanagaciro twagiraga. Tagaciro twagiraga nico gihe twabaye abantu. Nico gihe twagize ubwenge bw'abantu. Naho ubwenge bw'abantu bwo ntabwo twagiraga kubera ibihoza bwenge. Twumvise nyine tubaye abagabo. Natwe tutangira kugira nk'ijambo ukavuga umuntu akawumva nawe uravuze tugira agaciro muri societe mu miryango ndetse no mu makanisa
batugirira icyizere. yego Ni mu by'ukuri numvise umunsi nkizwa yuko ntangiye nk'aho ari bwo nyine nkivuka. Mvuye ko mu kijima kimwe bankuye ikintu cyafungaga nk'amaso kandi twahoraga tureba gutya, ariko nibwo numvise yuko urugenzi neza neza rwanje rwo gutangira rwo kuba ku isi rutangiye. narimbajije. Okay, urakoze cyane. Umunsi wafashe umwanzuro kugenda bakagusengera ukumva agakiza ukabatizwa akiza, bahise bongera bagushyira mu mazi barakubatiza. ndakeka ataranabatizwa. Yampaye. Ni gute wumvishije ko hari ukuntu umuntu azakizwa sizo ukijijwe wakira gutya kiza mu mutima wawe, ushobora kurira, ushobora gupfukama, ushobora kuvuza induru, ushobora guceceka gusa. Ni ikihe kintu cyakweretse neza neza ko agakiza gaturutse mu mutima wawe wumvishije iki? Okay. Ushobora kumva ubwoba, ushobora kumva umuriro, yani hari undi muntu yagiye nabyumvise. Urakoze cyane. Nageze inyota yo gusenga, nama numva nusenga gusa. Umunsi numvise neza neza ko nkijijwe, Imana yamitanga inyota yo gusenga muri nje. Ndasenga niherereye, ariko cyane cyane nabanze kwisunga abandi, kandi nabo nza mbavuga gusenga nuko kwaje muri nje kuraganza. Icyo gihe watangiye kwiga gusenga uko basenga ngo Mana, cyangwa wari uturubizi nubwo wakoraga ibyo byaha? Ntabyo narinzi, ariko buriya gusenga ntibigoye. Gusenga ni ukuganira nk'uko turiko tuganira, gusa ukamenya uri kubwira yuko ariko ayumva. Ariko nabanje kura ni uduma n'abandi bagabo ba Rwanama evangeliste ari hano, babasabwa evangeliste ari Bugande, n'abandi bari Burundi ba Imani bamwungura. Ko ndiko mbona ko bari kubasenga, naje biza buhoro agakiza karakura muri nje. Urakoze cyane. Nuko Mana ibaheze umugisha. yego, Ikiganiro kiraryoshe bavandi. Ikiganiro kiraryoshe. Hari nka senti Tugatarama cyane. Okay, ndagira ngo baze gatoya. Ese ndakeka mwese aho muri abayumbe. turibo. Muri bo? Cyane. Umuyumbe ni iki? Reka mushiki wacu abanza bisobanure twumve. Siko Elizabeth? Nta kibazo. Sinumvisha akaririmbo kazi. Sikuza karimbo. Tubwire umuyumbe ni iki? Buriya nk'uko wari ubitubwiye, kuba umuyumbe, mba numva umuyumbe ari nk'izina ryahawe abantu bakorera hamwe, bagakorera hamwe nyine, bakaramya Imana, nk'itsinda ry'abanyamasengesho, bakabita nyine abayumbe, abakozi b'Imana, abantu bahura bagasenga bagahudumiya. Njye nuko mbyumva. Iyo wenda muze ngo ndi umuyumbe n'uyu mugenzanyi wawe ni umuyumbe, nyine mba mbishyize mu bumwe. Turi bamwe nyine. Okay, eza Mandela. Ndumva mwene data Elizabeth mushiki wacu yabisubije neza cyane, gusa byenda nakongeraho gatoya. Mujumbe riva mu ijambo ry'igiswahili. Ni umuntu ushoboye gutwara ubutumwa. Ufite ubutumwa atwaye, ubutumwa Imana yamuhaye. Niwe muyumbe. Hanyuma ibikorerwa aho ngaho muri iyo departement nibyo byinshi. Sinzi ko ari byo basabye kugusobanura cyangwa se ijambo umuyumbe gusa. Umuyumbe gusa nzo narimba. Umuyumbe ni umuntu ufite parole y'Imana. Okay. Eske iyo umuntu akora iheko, biba byemewe ko agomba kwandika mu gitabo cy'abayumbe? Ubuyumbe n'impano biratandukanye. Ndashobora kugira impano ariko ndakijijwe, ariko umuyumbe ni umuyumbe ni umuntu ufite umuhamagaro fulani yahamagariwe. Naho gukura ibiheko ni impano. Yego. Haje umuntu ashobora gukura ibiheko adakijijwe, ari impano Imana yamuhaye gusa. Reka ntunganire umuvandimwe kuri ako kantu umunyamakuru yaravuze ngo
kuba umuyumbe ukura ibiheko ngo se wakomeza kuba mu gitabo cy'abayumbe nta gitabo cy'abayumbe kibaho ko ntekereza nta gitabo cy'abayumbe kibaho ibyo ni idini gusa riza ribikora ariko nta gitabo cy'abayumbe kibaho none ko nza mbona amakanisa menshi agiye agira ngo ni abayumbe ni uburyo ni uburyo bw'amadini gusa ariko abantu bose ni abayumbe kuko nta limite abayumbe umuntu wese usenga imana ni umuyumbe kandi atajana ubutumwa usibye gusa yuko kandi mwatubwiye ko umuyumbe ari umuntu ujana ubutumwa mu gihe rero abantu bose basenga imana ko atajana ubutumwa usibye hari ababyumva cyane bakaba nko muri iyo departement y'abanyamasengesho urumva iyo imana rero itanze nk'uko umushiki wacu yari yabisobanuye turi batatu twishize hamwe ko turasenga imana turi abanyamasengesho turi abayumbi aricyo wenda imana itubwiye ku rugo rwiwe ya mesaje turayitwara ni ujumbe abayumbi ngabo murakoze aho ngaho ho mubisubije neza rwose bwana mukiranutse niki cyotuma usubira iyo wavuye ni ikihe kintu wogeramo igihe niki kintu imana yokora ukavuga ati kubera ikintu ukoze imana nkuyeho nsubira nabaga n'ubundi ntacu nta kintu na kimwe ubunyiconja nayo kabisa kubera ko bibiri ijambo ry'imana zaje tubwira Paulo niwe wabyanditse aravuga ngo mu bibaho byose more mushima imana araho yavuze aravuga ngo ese niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo ni ugupfusha ni inzu y'imbohe ni ukuburara ni ugukena na biriya bindi byose tutavuze muri make nta kintu na kimwe cyotuma ubu nyine mva ku mana musubire kandi mu bintu byakera twabagamo ari abantu rimwe na rimwe uzabumva kubera kubihagararamo neza cyane akavuga ngo mana mufite icyifuzo ngo nutakinkorera ngo ndanywa itabi uwo ngo aba asanganywe umutima wo kunywa itabi ariko wakijijwe abafite inyota y'ukuntu itabi riza rimera hari umuyumbi umwe twigeze kuza tuganira akamubwira ubuzima bwacu twabagamo kera akambira ngo iwe kuva yabaho gutigeze uburarabe nabi habe ngo ariko ngo asigaye igira inyota ngo yo kunywa inzoga ngo azumve basi ngo barabure ndambwira ngo genda usenge cyane niko Isabelle karame uba wumva imyaka 5 iri imbere waba uhagaze gute mu bintu by'Imana buriya isi igizwe n'iminsi 3 ejo hashize n'uyu munsi turimo n'ejo hazaza ejo hazaza mu by'ukuri simpazi ariko ukuntu umutima umbwira mba numva nzaba ndi umuntu nyine usanzwe kandi ugikorera Imana mba numva nyine nzaba ndi umubyeyi tangiye gushyingira ako se azaba ari vubara imyaka 5 n'ejo bundi ayo sekera ko nshatse umukazana hakiri kare mana we nyine nifuje neza ngo gushyingira ariko ukumva ko uzaba ukiri murego wo gukorera Imana kuzinira Imana nk'uko uyu muvandimwe yarabivuze nta cyantandukanya n'Imana nzakomeza nkorera Imana ndetse no kurenga kuri iyo myaka 5 warumbwiye ariko mbabarira mbaze Elizabeth kano kantu kamwe ari mu bagore bake mu bwoko bwacu baza babyina bakabigaragaza ku gatuti kandi akabyinana umwete wose nambabarire mubaze kano kajambo ese nta message ubona zigucogora ku buryo wabivamo ko benshi baba bashobora kukubaza ngo ese uzaza ukomeza ubyinira imbere y'abasobukwe muri rwego rugeze hariya uzoza usiga abana uje mu bitaramo buri munsi igitaramo cyabaye Kayore wagiye igitaramo cyabaye mu Rwanda wagiye ukumva ko ayo message byenda ca inbox tutabona urumva adashobora kugucogoza ngafata asubize urakoze cyane message gusa message ziba zihari nyinshi ziguca intege uriya muvandimwe iyo wagiye mu by'Imana nibwo ubona ibigeragezo byinshi
bitavuze ko na ba bandi bataba mu by'Imana batagira ibigeragezo, ariko iyo uri mu by'Imana cyane ubona ibigeragezo byinshi kurusha wa muntu ukiri inyuma. Izo message nyinshi ndazibona, izinshi intege, zimbwira nabi, zintuka bya bitutsi muzi, ariko kubera ko nzi umuntu nkorera. Nigeze kuvuga ndavuga ngo iyo ndi hari imbere ndi kubyina nza mbona mu ikanisa nta muntu urimo, nta nayanyoni uzubona iguciyeho mu isegonda, kandi mu rusengero haba harimo abantu, ariko kubera ko mba nzi umuntu ndi gutambira nkabikorana umwete wose. Ikindi nkuko waruvuze ngo hano muri kano karere habaye igitaramo hano, none se umuntu nimba ataba yanyishyuriye tike kandi tuba tugiye gutarama, umugabo wanjye yambwiye ati madanda ndaguhanguye genda, abandi kubera iki nabumvira ngomba kujya gutarama ko mba nzi umuntu ngiye gutaramira. So numva nta kugeza uyu munsi nta kintu cyanshi intege. Kandi reka naje kubaza gato, kandi ndakeka yuko utoja mu bitaramo ahatandukanye za Fosco tuza kubona, kandi uzudufasha cyane, kandi courage, Imana igweze umugisha. Ariko ndakeka yuko niyo ugiye hose, haba mu Rwanda haba mu materaniro yino gusa ino muri iki gihugu tutuyemo, umugabo ababizi arareka kubimenya, ari uzumpa gahusha akambwira ati madanga aho genda wibuke ndi mu kazi unsengere, nkumva ngiye mfite ibyishimo byinshi, nkumva ngiye mbohotse. Ariko se woje gutarama utamenyesheje umugabo wawe ukanezerwa gute? Akaza kubonera iriya gusa. Numva rero ibyo ntago byaba ari sawa, ariko iyo yanyemerera akambwira ati go ahead, ndagenda nkabyinira Imana ukwanje kose ko nshoboye, kubera ko wacu yampanguye. Naho abandi byo bavuga, reka nkubwire, nta muntu uzigera uvugwa neza, ntabwo wavugwa neza 100%, ntiwobura abanzi. Na Yesu ngo yarabagiraga, Yesu se baramukundaga bose, oya rero sibyo, hari n'abari bamukunda ageze agiye kugera neza ku musaraba, ariko bamukubita baramwihakana abigishwa. Petero amavuga ngo simusi. Nibaziwe kanswe we mwana w'umuntu. Courage cyane sister, courage, ukomere kigabo, ukorera Imana. Hari umugabo, reka ngweze gato, hari umugabo w'inshuti yanje basabwa, ndamukunda cyane uriya mugabo kuko azasa nkaho ari we wamjaye nubwo ari benshi. Yigize kumbwira ikintu ngifatwa ngikizwa, akakivuga mu cyumba kugeza ubu nyine cyanze kumvamo. Aravuga ngiwe ngiye atari mu bigeragezo, iyo amaze igihe kinini atari mu bigeragezo ngo azayikeka ubonebwe, azavuga ngo yanebwe, ariko ngiye ari mu bigeragezo ngo neza bahagaze neza. Uzareba abantu bakunda guhura n'ibibazo, abantu barwaza, abantu bapfusha, niba abantu bahagaze cyane mu Mana. Uzarebe umuntu azapfa tukavuga ngo abantu bakavuga ngo sipwe wa wundi unywa ibimogi, wa wundi uri mu byaha kubera iki atari we wagiye. Erega Imana isarura ibyeze, ntago Imana izifa gusarura ibintu biteze. Arakoze cyane mwene data, ndabona ikiganiro cyaryoshe namuganire rwose. Arakabazo k'amatsiko, turi kumwe kabisa ko ndakurikirana. Arakabazo k'amatsiko mfite, birashoboka ko message Elizabeth azayakira mu gikari, umugabo ashobora kubaza azakira, kandi umuhamagaro Elizabeth yahamagawe swate si umugabo yahamagawe. Ayo ma message bakwandikira umugabo nawe afite bene wabo bashobora kuba bazamwandikira mu gikari, bakamubwira ngo wewe umugore washatse uzutekereza ko ari wawe, ntuzi ko duhari turi baso wanyu, ntaza dukoze isoni kujya ama message ashobora kumupuke mu mutima wiwe, ntaco uzobona, ntaco bimuhungabanyijeho ku buryo yakubangamira umuhamagaro wawe. Ayo message bandikira umugabo, hari ama message meza, hari n'ama message atari meza nyine. Umutero ku mugore wawe ni gute uzomubwira azogabanya. Jewe kuri iwacu yanshatse mba mu mukungaga nzamzina, n'igihe yaje ari kumbaza kwa kundi bazabaza kubaza umugeni, umuntu ugiye kuzana umuntu ukunda igisirimba, ta kibazo anzana, ntago camfatiye mu rugo, camfashe nkiri umukobwa. So rero ibyo ngibyo kubera ko aranzi turabana, ibyo abandi bavuga ntago azabiha time, ntago abiha umwanya kubera ko anzi nyine.
ndamushimiye navuze impundu ngaho hari akandi kantu umunyamakuru yarabaje mwene data umunyamakuru ntagaragara ntagira agaruke hanyuma rero reka mvuge kuri aka kantu yari yabaje mwene data ariko nanjye nza gusorezaho ngo se aratekereza ko nta zindi ngaruka ashobora kuzagira ku buryo zamusubiza inyuma iby'ukuri abantu baza basubira inyuma abo twabonaga bari baravuye mu nzoga mu matabi bakongera bagasubira inyuma reka barahari umuntu akanywa inzoga agakizwa akazisubiramo arashobora kuba yararetse inzoga kubera ibintu bifatika bamwemeje bakamubwira ngo niwareka inzoga hari ikintu fulani tuzaguha akareka inzoga atabitewe n'umuhamagaro no kumva ijwi ry'Imana mu bugingo bwiwe abo baroroshe cyane kwakira bya biguzi bari babemereye yamara kubyakira agasubira iyo yarari ariko iyo wahamagawe iby'ukuri umwuka wera aza kugwanira mutambaranisha ntacagusubiza inyuma intambara tizatuma usubira inyuma kwambara ubusa tizo gusubiza inyuma gusonza tizo gusubiza inyuma ibyo ni ibintu ibyo no mu buzima busanzwe nta mfura izemuka kubera kubura ibyo byose nkananswe umukirisitu izo ni intambara za buri munsi tizaducogoza. murakoze cyane murakoze ndagira ngo mbabaze akabazo gatoya muganiriye neza ariko muganire neza kandi ibyo nibyo nari nkeneye ngo mwirekure muganire kuko ndabizi ko kino kiganiro hari abo kizafasha hari abo kizafasha hari n'umuntu wari ugiye wenda gusubira inyuma ashobora kucumva kino kiganiro akongera agatera imbere kubera ko mwese muri abayumve kuki mba numva les ondi hanze bakavuga ngo umuyumbe ngo yagize gutya ngo umuyumbe ngo yagize gutya ngo umuyumbe yagize gutya kandi ugasanga bari abayumbe ugasanga bamwe ni ba perezida w'abayumbe ugasanga abandi ni abajana nibo abantu bagaragara nibo abantu bagaragara ni gute umuyumbe rero ashobora kuvanga ibyo bintu n'ubuyumbe mbabarira siniya mwarimu waje arasubize ngaho uvuga ngahe bazi mwacumvishije gisubiremo ubivuge neza nari mvuze ngo komba numva abayumbe mukorana bari abasoma abantu wumva none ngo yagize gutya bose tubane cyangwa muri bamwe tubane muri bamwe mu bana muri bamwe mu bana ngo bamufashe agize gutya niwe ni example izo zose biri hamwe hari n'abandi uzumva ngo yajanye tugufwa ngo niwe ngo yatereye ngo yagize gutya ibende two tuvuga ese uwo muyumbe aba ari umuyumbe gute umuntu aba umuyumbe mukamenya kandi mukorana nawe akora ibyo bindi bitandukanye ntimumukure muri iyo groupe yanyu bamufite urakoze cyane cyangwa azabeshera hano hanze ikibazo cyiza ubajije barahaba ariko n'abatukisha ikiyumbi reka mbivuge gutyo kuko abantu bose ari urugero rumwe abanyamurenge tuza twibeshamo tukareberamo abayumbe tugira ngo abayumbe ni babandi bazabyina niyo mpamvu twagiye duhura n'intambara zinshi n'abantu bakuze bakagira ngo abayumbe ni ababyinda gusiga isirimba hari abakecuru bicaye mu ntebe bataza bahaguruka ariko babayumbe umutima hari abasaza bicaye mu ntebe babayumbi ariko bataza bahaguruka ngo babyine akaba n'abayumbe katwe tuza tubiyereka amarangamutima kubera amarangamutima akazamuka tukabyina tukananirwa twebwe kwifata n'imyaka tukabyina urantegera neza munyamakuru hanyuma rero muri iki kintu kibumbiyemo abantu benshi bavuga ngo ni abayumbe harimo n'abandi baseseye guhishwa bigize abayumbe ariko atari bo wibuke ijambo Yesu Kristo ngo yigeze kuganiriza abantu ngo baranezerwa cyane ngo banezerewe Yesu ngo yamasa nk'umuntu utari ko wumva ibyo barako baganira cyangwa se utazi ibyo barako bakora abigishwa ngo bamwegera baramubwira ngo ibintu bibaye uratubwirije turasaze none wewe ni kawo utari kubona ibintu ukoze
turanezerewe turasaza imukunga wazamutse ni kuko bari bamubwiye yamubwira ngo yo ibi ndabizi aba banshimisha akanwa ariko imitima imbakure muri abo bayumbe rero ari abantu bashimisha imana akanwa bagaterera rero reka yuko n'indamu zabaye ibintu byinshi ubu nyine kugira ngo abantu benshi ubone n'amaramuko basigaye bitwaza impano badafite umuntu akavuga ngo imana yavuze umuntu akavuga ngo hari igihe runaka agaterera abo barahari ariko mu by'ukuri abo si abayumbi ariko kandi hari abayumbi ni abantu gusa batubye kubera iki bakeneye gufata yuko ikiyumbi cyatuswe bakaba babifata muri rusange tibemere ko cyatuswe ari abantu binjiye rwishwa bakaba babifata muri rusange nk'aho ari abayumbe bakora ibyo ni abantu batwinjiyemo rwishwa batari abayumbi. okay mugihagaze aho ngaho kambabaze akabazo gatoya sinzi nimba aho ngaho wabyumvise nabyumvise mwarinjye naringize ngo mugenzi wanje kundi muri hazavuga muri nimba ari Yuda hazavuga ngo hariho bamwe baseseye bihishwa kandi nta kindi cyabazanye ngo nugutata umudendezo w'abana b'Imana rero tukira aho ngaho ariko se ko mba mbona cyane hari amakanisa amwe nagiye nyinjiramo ugasanga ukabona umuntu ntari gusirimba kubwo kunezerwa kubwo kwishimira Imana ahubwo abantu bose bari gusirimba bareba gusanzwe bari giheko ese iwacu naho ibyo bintu byari bihaba tuko twabaye gatara abakuru tarakizwa bo si tarahakirizwa ruguru simbuvugaho ico kintu kuko sinakirijwe ruguru nafatiwa hajo bundi ndikonza ndiko mbunga ndi mu mayira wenda bacu bataramiye nkaruguri wacu nimba bariho bovuga ukuntu byakaza jewe ndabizi ivyo ntizahabaga kuko wibuke nawe hajya iwacu kunyisozi iyo twakoraga umukutano uriya mukutano nyarukutano okay naje iri asinagaza nyibamwe cyane nyine mfashe yego ariko nagaza mbona ndeba no mu wenda gitaramo cyo kwa gatanu cahuzaga amakanisa yose ntawe nagaza mbona bafata ibiheko simbiziga n'abagaza bifata tabizi ese ibiheko batabifashe abantu ntibobaho abantu bo ngo baneze ngo bafatwe bumva Imana oya abantu bobaho ariko nabundi Imana yacerekanye kandi abantu bagikuramo n'ubwenge bw'Imana bigomba gupugwa none kujya mbona muje kwikorera abantu bose bakirwanka n'ibiti nyine reka mugenzi wanje abivugeho nabivuga ko nje sinza ngifata bo muri twebwe nta shamburi yaje bahari nawe tuzushamburiye sinashamburiye bo byenda bizaza kuko ubuzima bwa buri munsi bwo mu mwuka tugenda Imana igenda twongera ibindi tutari dufite arico nagira ngo mbivugeho byende cyo kintu iyo ubonye umwe agiye gukura igiheko ukabona abandi baramusanze hari uburyo abantu batura basengana baba baziranye rero twese buriya mu materaniro umwe ni inyunganizi ya mugenzi we ndashobora kwamiriza ndi hejuru yiwe akaja mu yindi mood ndashobora gutera ruga akerekwa nawe ntazanjira mu materaniro ngo yamabone igiheko oya arashobora kubona ico mukiranutse akoze naje yumva ico nkoze twakubitana amakike bukeya umwuka akamwongorera cyangwa se umwuka agaca byenda muri mukiranutse akamwe ngo umwuka mbwiye kino okay tuje kugikora kuko ni ugikora kandi buriya nta muntu ugira imbaraga zo kugira ico yakora mu materaniro turabikoresha ngo hari gihe bifite imbaraga nyine hari ibintu baba bateze bifite imbaraga bimwe by'amapusi ibipusi ngo amajangwe n'imbara amajangwe tagiye kukigira imbaraga none wa muntu wagikuye akagikura hari gihe ngo bacika intege none abandi bamukurikiye bakamufasha nyine ngo bafite imbaraga tuzokuzanira umutumira uzokura ibiheko ico kibazo tuzoza kukimubaza ukuntu biza bigenda gusa ico nzi neza mu materaniro buri mwe wese n'inyunganizi ya mugenzi we kweri nanje reka musubize gatoya kuri ico kintu waruvuze ngo umuntu yeretse igiheko arirukanse kukizana cyangwa kugikura abandi bakigura alert kaba mu kanisa bo nico mbananga umunsi mwe nanjye nzabakurikirana biriya bivana no kuntu abantu bazamutse mu mwuka kandi birafasha umuntu wirefite irampano Imana aha irampano ari igihe mvuga kuri ruga undi akatera gakorasi undi akamiriza nabyo bikamutera izindi imbaraga mu mwuka tukagifatwa byorosha nabyo ntaco bitwaye ariko ibintu byose bikozwe mu bwenge bw'Imana yagiye duheza
ntacu bitwaye pe. Okay, abavandimwe ndagira ngo turangize ikiganiro. Yego. Turangize ikiganiro kubera ko cabaye kirekire. Tuzokora part 2 sibyo? Tuzokora deuxième partie kandi muzanyemerere nimbahamagara muzanyitabe sibyo? Ariko ndagira ngo mugire ico mubwira abakurikiye kandi nimba ari n'intasho mufite abo mworamutsa umuntu ndagira ngo uri muntu atashe umuntu wamugiriye akamaro mu gukizwa kwiwe. Yego, reka ntangire n'ubundi ko ari nje ufite mikoro. Ndaramutsa inshuti yanje Alex Byicaza, twabanye Buvira turasengana nano. Yari na president muri kwa ya Minifam. Turabana na hano muri Kenya, ubu ari muri Canada. Imana imweze umugisha n'umuryango we na famille ye hose, aho bari n'umudamu we. Byicaza Aimable ari muri Amerika, twarabanye i Burundi. Basabwa ari mu gihugu cy'Ubugande. Evangeliste Imani Ndoyi ari i Burundi. Mungura Tambatamba araha Bugande na Kivari. Mama Boneri cyangwa se Nyantebuka wono mwishwa wanje niwe wancumbikiye nkigera i Burundi nkiri umupagani nakiraga kiza ndi mu wiwe no mwishwa wanje. Imana imweze umugisha na bishop wanje Bishop Semwanuka n'umuramu wanje muri Amerika. Imana imweze umugisha. Ijambo wababwira bose hamwe. Ijambo no babwira bakomeze gusenga kandi natwe turakomeje. Mu byukuri Imana irahari antizihinduka. Ibyo yavuze byinshi yarabikoze n'ibindi zakomeza ibikora. Imana ibayeze umugisha. Nawe ubwe badukurikiye niko babwira. Abadukurikiye ndabaramukije cyane. Ndabasuhuje. Mwakoze kwicara mukadutega amatwi. Amagambo yose twavuze hano azabagirira umumaro. Siyo caji nacomeka nyuma. So Imana ikomeze ibarinde. Turabakunda cyane, nawe bitameze neza usijare, ejo uzamera neza. Ahasigaye ico no basaba, muze kurebera kino kiganiro kuri Mukiranutsi and Yvonne Family TV. Muraza kukirebera ni wanje kuri Elizabeth Official. Hasigaye harye weche no yawitwa Mandela and Nyabizunga Family. Ese Nyabizunga ni madamu? Yeah, Nyabizunga. Yes. Nyabizunga buriya si umuntu w'uburiya mwiza cyane. Bose ndabaza. Avyo ugomba kubimenya tafazari. Ariko ni nkuko. So aho hantu hose muze gukurikirana. Sibyo? So turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde ibiteho, tuzogaruka. Bye. Sawa, murakoze umunyamakuru kuba watwemereye ukaduhamagara tukaba dukoranye ikiganiro ciza nk'iki. Reka dushimira abadukurikiranye bose by'ukuri. Twagira ngo turamutse umwe twosiga undi kandi bose nabagaciro ku buzima bwacu. Cyo twabwira abadukurikiranye n'abazadukurikirana kuko bino ntibiriko bija kuvaho. Abantu bakomeze bizera umwami Yesu. Kristo ari kwirembo karaza. Yes, ari kwirembo. Kandi kuza kwe ibyerekana kuza kwe biri hafi, biri mu kugenda byerekanwa umunsi ku munsi. Ndashimira abavandimwe twakoranye ikiganiro. Elizabeth bwa mbere twicaranye dukorana ikiganiro nk'iki. Mwene data inshuti yanje Mukiranutsi cyane, wagiye nungura byinshi muri ino nzira y'agakiza. Ndamushimiye cyane n'abandi benshi inshuti n'abavandimwe twagiye tugera mu matorero menshi atandukanye tuvuga ubutumwa n'abandi bagenda badukurikirana mu buzima bwa buri munsi. Imana ikomeze ibaheze umugisha. Mbera ninde evangeliste muri mwese ndabarasengirwa. Yarasengewe mwene data Paul. Yes. Mweze mikrofone. Ndakeka ko nasengewe utarashakwa. Okay, reka dusengere sibyo? Asengere n'abatarakizwa barameze nkawe n'abandi bafite ibibazo bitandukanye. Umunota umwe tuze kurangiza. Reka dusenge. Mana yacu, Mana ishobora byose, Mana ihoraho, turashima uburinzi bwawe bukomeye ukomeje kugaragaza ku buzima bwacu ko bukene uko bwije, tukomeje kubona ukuboko kwawe. Ahasigaye Imana
turasaba kugira ngo abazumva buno butumwa cyangwa se buno buhamya buzasiga impact ikomeye mu buryo bw'umwuka, bazahinduke nk'uko natwe twahindutse, iby'abananiye uzabashoboza, kuko Pawulo yaravuze ngo dushobora byose hamwe nawe uduheza imbaraga. Ni wowe udushoboza umuntu icyamubase akabatuka kuri icyo kintu, ubagirire neza ubasange. Turasabira abantu bose bazadukurikirana kugira ngo bazofashwe, ubakize. Abafite ibibazo bitandukanye, ibyifuzo bitandukanye, bazasubizwe nawe data. Cubare gikomeze kibicawe none kuzagitega byose mu izina ry'umwami Yesu. Amen. Amen.